prvog. Ko je s nama? Halo, imamo li još telefona? Halo. Dobro večer, posljednja dama večeras. Ko je s nama i otkud zovete? Iz Labina zovem. Bravo, Labin. Pa imate direktno link. Ja imam feeling da si ti popravila linije samo u Labinu. Ja isto mislim da znam. A da to je ostatak Istre nisi baš pojačala linije. Ne, jednostavno, evo, Labinjanke, Labinjonke vas večeras žele čut i vidjeti. Dobro večer, Labin. Dobro večer, Labin. Dakle, evo, imate vi kakvo pitanje za dvojicu vrlo ozbiljnih mladića ovdje kod nas? Ma ne, mi smo se sve rekli. A sve ste bravo. si rekli. Ja ne Dobro. znam sad kemu smo sad to sve rekli. Ne znam ja. Jeste li za CD? Naravno. Ili za piće kasnije nakon emisije. Pa možda da skineš tu glavu sa Ajde, sebe. nešto čelo brcnemo možda, pošto nam Dijana nije ništa pripremila ovaj put za klopu. Ostavite podatke u režiji i stiže na vašu adresu također u Labin. Hvala. Hvala i vama. Bog. Hvala Bo. Evo, Ovaj... pazi, od 5 CD-i, 5 ih je šlo Labin, je tako, i okolica. Ne, jedan je Čabrunjići. Barban, dakle, i jedan Čabrunići. Izgleda da kako vetar puše tamo baš signal nosi na donju stranu. A zašto? Pa to znači da biste trebali zasvirat koji put i u Labinu. Daj, skinite te glave, ne mogu pričati s vama ozbiljno. Ja sam jedva dočekao da kažeš. Ja sam baš mislio da ti se pježava moja krava. Da, pa ne mogu totalno. Biti to ti je neka model između krave i kozi. Pa nisam znala kako da se oslovljavam sa vil, sa Pa to niste čuli od sestrije posudije. Pa to možda nisi znala ki model je, pa ono zbog tega. Ali dobro, još ću ti to objasniti kasnije. Još ćeš mi objasniti, gledaj, 20 minuta i pogledaj koliko je emisije već. Kako se zvala djevojka kojoj si prvoj dozvolio da stavi u usta tvoju vilicu ili žlicu? Ne sjećam se, šta kad? Vilicu ili žlicu. Kako se zvala tvoja djevojka kojoj si prvoj dozvolio, dakle... Ja se sjećam svoje. Ti se sjećaš svoje? Ja se sjećam. Fahrudinka. Fahrudinka? Šta da? Da. Otkud Ali je? odselila je. Odselila? Pa gdje je ba odselila? Na Mars. Na Mars je otišla, jer da tamo ima vode. Da. Kućicu gore. Dobro. I da tamo ima puno muških, jer kažu da su žene s Venere, a muškarci s Marsa. I ona kaže, idem gore, šta ćeš mi ti jedan kad je gore ima. Jesi bio jako zaljubljen u nju? Užasno. Užasno. Dobro. Voliš li pokazivati u javnosti evo svoj mobilni telefon? Naravno. I mašeš li često okolo s njim da ga svi vide? Naravno. Da? Naravno. I sad bi ti ga pokazao, ali ne znam gdje sam On ti ima, valjda, najveći telefon koji možeš kupiti. Ovakav je, kod cigla, znaš. I on kad ga je kupio, već je melodija u njemu bila Another Brick in the Wall od Floyda, znaš. Serijski svira. Dobro, znači... Može u tomu je biti i oružje. Ako ga neko napada, on pogodi ciglom. Ima najveći telefon da se bar po nečemu istaknem, pošto sam onako poučen i miran. I onda kao predložili su mi ovi stručnjaci za marketing kad sam se počeo baviti muzikom, kao da bi bilo nešto dobro da se istaknem. Nešto veliko da ima u sebe. I onda evo mobitel. A šta mogu pokazivati stalno? Jer sam ja onda odmah imao neku ideju šta bi to moglo biti, ali onda su mi rekli, znaš, možda bolje ne to. I onda sam prešao na telefon i stvarno imam ogroman telefon. Šta si to sad pomislila? Ne, ništa, evo gledam svijeću. Ako si pomislila na ono što sam ja... Evo gledam u svijeću. Kao prvo jednu si hitila dole i kada je taj? Šta ne? Evo, jedna je pala, daj da se... Jedna je već u smeću završila. Ok, je li mobitel nešto na što trošiš puno novca ili više trošiš na neke druge igračke? Znaš šta je moj problem? Je što ja trošim puno novca na sve igračke. To je moj generalni problem. Dobro, pa tako ajde, i na koju mobitel. zadnju igračku si kupio? Zadnju igračku? Šta sam se zadnje kupio? Moram ti ja reći, ja ti imam doma jednu sobu kusa mi je igraona. Ozbiljno. Jer sam skužio da mi je bilo najlepše kad sam bio klinac i kad sam se igrao po cijeli dani. Dobro. Sad se na autiće opet igra. Ima onaj tepih koji na kojem su ceste razrta, nada se s autićima. Malo su skuplji autići, ali od te reći igračke i dalje imam. I sad imam samo jednu sobu, samo za igračke. A ti? Ja volim gitare kupovati. A gitare, koliko imaš gitara doma? Ja mislim 14 trenutno. Isuse, bož, koliko je to vrijednosti cirka? A ne znam, ne želim znat. A i mama i tata vjerojatno gledaju, pa bolje da ne znaju. Dobro, je li to neka s potpisom ili nije? Pa ima svakakih. Ima stvarno skupih, ali skupe ne nosim baš sa sobom pretjerano. Potpis malo stare. Da. Šta, One da? su više doma, da. Ima svakakih. 14 gitara. Pa da, to ti krene ko neka strast, ali stvari u tome što ja strastveno previše stvari volim. Znaš, od gitara do auti. Harmoniku rasturaš,
klavijature rasturaš, ali hvala ti 14 lijepo. ono, gitara imaš dobro. Da, zato jer ne rasturam. Još nisam našao gitaru na kojoj bi dobro zvučao i onda samo tražim gitare da bi našao jednu na kojoj bi ja znao dobro svirati. Da, uporno. Htio sam čak ono od Hendrixa kupit. Ali bilo mi je malo preskupa. Ipak tih $4 milijuna nemam da bi sad kupio, znaš, a vjerojatno bi na njoj svirao, znaš kako. Ok, odajte mi u čemu je tajna koktelsa prije nego zasviramo. Da ste tako da vas, evo, 2 puta, sad smo Vedran, ja i Nancy išli gledat na internet, Jan Božić, kad šta je bilo, u 6 dana ovdje u Pazinu ste napunili dvoranu 2 puta. Jer mi volimo ljudi. I onda ki voli ljudi, da njega isto da ljudi vole, znaš, reču. A mi jako volimo ljudi, volimo kad sviramo za ljude, to je nama najljepše. Znači ja mislim da mi smo deca i onda deca su u principu uvijek vesela nekako i kad plaću uvijek su pozitivne, ne moraš decu ne voliti. Mislim, kako bi rekao, kako bi god bili da ih nerviraju, opet a deca su. On kad se pogleda jutrova zrcalo, on reče, kio ne bi volio. Ja isto tako pogledam i govorim, vidi ovo. Ja rečem, pa vidiš. Ja rečem svako jutro, stari moj, sad mi je jasno. Sad mi je jasno. A voliš se jako? A, obožavam se. Pa normalno je, mislim, kao prvo, kako ćeš da te ljudi vole ako sam sebe ne voliš? I tako, mislim, to je tako. Istina. Znači, moraš se volit, moraš volit okolinu. Ki ne voli blago, da ne voli ni ljudi. Da ne voli ni ljudi, znači moraš se voliti. I onda mi to prenesemo, znaš, na drugih. Znaš šta ja mislim? Ja mislim, sad bi malo bilo ozbiljan čovjek. Često govorimo da u stvari publiku ne moraš zeznuti. I to je prava Božja istina. Znači publika uvijek osjeti da li glumiš ili ne. Mi se uvijek nastojimo zabavljati, kao što vidiš među sobom, a tako i na pozornici. I onda je i očito publici to zabavno i mislim da je u tome tajna naših dugogodišnjih opstanka i preživljavanja. Evo. Znaš šta je, mi ta muziku, mi to ne shvatimo kao gremodelat, nešto, to ne daj Bože. Mi pokušavamo da svaki taj koncert bude u biti jedan izlet. Onda mi krenemo puno ranije, pa ti putujemo, pa se družimo, znaš, pa onda da nam taj dan već bude zabava sam po sebe, da bude to na večer kad mi stanemo na pozornicu, da nam bude vrh večer i da u biti mi tu živemo. Dobro i uz to sve skupa upoznaš mnogo ljudi. Da, dobrih ljudi. Stvarno, pogotovo u današnje vrijeme, svi govore stalno u negativi, znaš, loši ljudi, loše delo. Ne, još uvijek ima i dobrih ljudi, još uvijek ima svega dobrega, samo to treba prepoznati jednostavno. I mi to nastojimo izvući iz glazbe. Naša glazba je pozitivna, naše teme su pozitivne, ponekad cinične, ali dalje nastojimo najljepše od svijeta i života iskoristiti. Jer svi kad delaju, reču, penzije će mi biti dobro. Ne, svaki trenutak moraš koristiti u životu. Bilo ovaj sad, bilo ovaj včera, jutra, svaki mora biti ispunjen potpuno. Kad je ispunjen, a naš je, hvala Bogu dragemu, evo, zdravi smo i nama je genijalno. I delamo ono čo volimo, to je najbitnije. Mislim da svaki čovjek ki dela čo voli da je jako sretan. Evo. Si čula sad. Evo, sad sam bez teksta. Nevjerojatno! Šta je meni uspjelo? Sad sam bez teksta. Ajde, zasviraj jednu. Bježi, rasplakat ćeš me. Ajde, ako odem, prijatelji, na grobu mi pjevajte o ovom tužnom životu, o nesretnoj ljubavi. Kužiš tekst? Viš kako je to sad on je tužan. Da. A mi recimo kantamo ja imam malu opatije, a drugu vreke, a treća mi se bjonda zlovrana smeje, četvrta je na fakse, va Zagrebe, ja imam mali Saksbere. Vidiš kako mi o pozitivnim temama pjevamo. Ovo je ljepši dio života, recimo. Pa daj jednu ožeži svoju do kraja, ajde, jednu vašu. Ajde onda, daj malo pozitive prije nego mi ove bundeve krenete rezati. Imamo tužne. Ali nećemo te tužne. Tužne nećemo, ali pazi, evo. Znaš kako izgleda kad buša starija ženska, si provala? Ne. Nisam ja, ali oviki su provali, govore da je super. Zezam se. Obožavamo ova duga sola, što onda moramo skakati. Da uvedeš ljude u priču. Da uvedeš ljude u tu pjesmu. Bila je fora, ta lepa šinjora, tancala je spred mene. Ta stareja mala, visoko se držala, ma sam se i nošao do nje. Otkud si čadelaš, klasična šema, rekla je. Mala daj, s manu ni problem. Ki bi rekao da ću tako lišo pa sad, ako ljude povede ne te verovat. Ona me je bušala, niš nisam pital. Ne smiješ pitati. Dobro. Bilo je lepo, ni mi sam
pozadiš ovo nikad ne